Hak janmiat arflai trek jemang arja arfsan kala Saphriang gawai gadur jong wei ubriu bla antar bu dei nongwan chukok kai perthai lani utores ubla shashundur rengkat ka phong yagi Riam terrai ki Thei Khasi rengkat ka batko ka badap ki suntiu yakani gadur umla bantip hai bat menula shon yaka hendrela subapat bagala bandai hagi chaka chungok kai perthai ki badan harilom Khasi bat utei uba shashundur ru umla bantip la undai ubana kiwei ki jalla ne shabar kari India balai laong bakala bandai ki chaka chungok kai namar bun sen kibriu ki basong dukan bat aiwai phong ki chimpong ju ki rang ne Thei Khasi shaki bon chungok kai shakum kini ki chaka dak bashim pisapat naginong wan chungok kai kadai ha ot shibanta ka lat kalanti ki babyang ban kentiu bat peni perthai ya ki Riam Khasi tenrai lengba ki nongwan chungok kai walla ban yok kamai chakporu kadai ke benta ka bahmat Hendrai ban pencak burampat dak ba penpong yu shunrang dak Riam tenrai Khasi chu ki kenthai kadai ke bajak buram ke bat ke isaj met bala radai bale ki ba aiwai hagi chaka chungok kai kandai ke cing penram ki lese umla ru bantip yo hale kadai ke cingkwa uteu tores hendrai pat shim ladai ban penslur ne sha yu nama ke Riam ka bet kadai ke buram ya ke cing itu iki Khasi bat kami ha bat shule klamakor ya ke bom i hap ne ke ban longpat ke cing syar khiben ya ke jaj ban riu hi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya